أمين. الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي مصطفى صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة صاحبها في النار. أجارني الله وإياكم وسائر المسلمين من النار. أما بعد، مسيب جلب تدر بالإسلام باوين يتد الله سبحانه وتعالى on Allah subhanahu wa ta'ala yewtuɗo ka deftere makko nden: ahasiba annasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna allazina min qablihim falaya'lamanna allahu allazina sadaqu wala ya'lamanna alkazibin. Allahu subhanahu wa ta'ala o yewti nde yewtere ɗo ka deftere makko. Nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki ɓe heɓuno sattendeji fewndo e nder makkatal mukarrama, ɓe sattira haa ɓe towni juuɗe maɓɓe ɗen, ɓe maaki mata nasrullah. musidɓe julɓe tedduɓe, hande ka wonɗen ɗo, enen kadi hewtani en hande mata nasrullahi ya rab. ko ayyo joomi amen taguɗo men, ala ƴettitayɗo men sina an allahu subhanahu wa ta'ala. ko an andi fi amen, mata nasruka ya rab. ɗe toñe ko woni e hoore ɓiɓɓe lagine hande, fa ila mata ya rabbana. joomi amen, ko honɗum tawata min faggitike e bakkatuji, tawata si o jarrabu yeɗo fof tiiɗi e hoore ɓiɓɓe lagine. mi torike rabbul ibadu on, si tawi ko sabu bakkatuji ɓiɓɓe lagine woni ko o jarribori en sifa ɗum ɗo, en toriki Allah yo Allah on yaafo en, o ittana en. musidɓe julɓe, hewtani bani adama tawata ka feƴƴode ala. si a jokki goɗɗo ha on hewti ka maadi, na maadi ndin dirata, ko wallahi summa wallahi ko jokkuɗo man ko on ɗo woni ko rekilata. hewtani en ka hewtanno ɗon Nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam, ɓe sonja ha ɓe maaki mata nasrullah. ene ko honde tuma ballal Allah ngal woni ko arata. hewtani en ene ɓiɓɓe lagine, enen kadi mata nasrullahi ya rab. en toriki Allah yo Allah tippi yurmede makko nden e ballal makko ngal e hoore ɓiɓɓe lagine no yawiri no newori. musidɓe julɓe tedduɓe, ko heɓuɗen ɗo hande, woɓɓe goo kadi heɓino ɗum. sifa ɗi sattendeji kadi hewti e maɓɓe, sattani ɓe ha ɓe sikki ɗo on ala feƴƴode wo ala. Allah tippini yurmede makko nden e maɓɓe, wontani ɓe ɗum ɗo hande kadi tariha ɓe yeggiti fi muɗum. ala leñol soñjangol e hoore o adna ko feƴƴi e ko aroyta ɓuri bani israil. ɓe soñjano tawi ko ɓe warirte ko wanowa dammi, sifa no hewtirani ni hande kadi leñol goo kadi. ɓeɗo ɓe fewti Allah subhanahu wa ta'ala, ɓe torimo hattirde e toragol. ɓe fewti Allah subhanahu wa ta'ala, ɓe yankini e makko, ɓe torimo ballal. Allah tippini ballal makko ngal e hoore ɓeɗo. ila on say ha ka woni ɗo hande ko kamɓe woni ardiiɓe hoore adna Allah on fo. yo Allah waɗu ngol leñol men ɗo kadi sifa ɗum noon ardotoɓe ila yawmil qiyama.
musidɓe julɓe tedduɓe lanɗo ko heɓata doole bewa e hoore ɓe laamiɓen heɓotako e hoore leydi ndin ha hewta ko fir'auna waɗuno bani israil yehi ha tawi hande kadi goɗɗo so woni sowiɗo ka o sowi ɗon hande kadi ko ittugol cokko ko iwtira ɓaawo makko ha ñande o jibini si tawi o jibini tawi ko gorko koyo neneji on ƴettu ɓiɗɗo watta ka nder lowru loppa yo stendanajo sowo ko anduɗen kon e ko wonɗe yiwde ɓiɗɗo muɗum lebbi 9 e balɗe 10 e reedu o hetto e hoore kara han tawa ko ƴettugol ngel ɓinguel ɗo watta e nder wowru loppa si wona ɗum awwo ɓinguel ngel fof kon wareteɓe ɗum ɗo hewtanno leñol goo saayi goo ɗum ɗon fof o allajo taguɗo anduɗo ko wirni tawata o ŋuŋata sakko o ɗano koye nder nden sattede ɗon foppo o yaltini wonayɗo sabu ko yaltinta ngol leñol ɗo ko e nder nde sattere ɗo ɗum ko annabi Musa alayhi salam o sorti ɓe e nder ɗum ɗo o heɓa ɗon tawi ko honto oɗo newoyte hande kadi kaka galle ɓurɗo añude kadi ngol leñol ɗo ko ɗon o ne'ete o janɗa ɗo tawata kanko wonata sabu kadi fiyo ngu laamu ɗo yeno musidɓe julɓe tedduɓe la taqnatu min rahmatillah wata goto taƴo yurmede Allah nden ala inna nasrallahi ko qarib ballal Allah ngal hingal ɓatti inna allaha iza ahabba qauman ibtalahum si Allah yiɗi yimɓe o jarribotoɓe o adda jarrabuyeji sattuɗe faman radiya falahu rida kala on weltorɗo no wodani mo yarluye musidɓe julɓe tedduɓe wata en felidir wata goto innu ko ɗum ɗo watteno wata goto innu ɗo ko watteno ko honɗungol leñol woni ko heɓi ko tawata ko hoccuɗo on ko wonma wallugol ɗaɓɓitugol hoccuɗo on ko faalaɗa yiitugol kon ko majjirma kon hoccuɗo on ko wonma wallude kadi sa dargol sa yiitay hoccuɗo ko majjirma kon ko on ɗon wonɗa yaade toro ballal yo walle noon fiya iw e o sonja fiya yiitu ko hoccuɗa kon ko hono ɗum ɗo yiitirte ngol leñol no jogii hunde ko tawata wallitotoɓen fopp hay goto faalaka ɗum ko wiyete diina ko wiyete jawdi ko wiyete gandal e siga ɗin piiji nokkeli go ɓe yiɗa ɗum ko hombo marɗen ko fewten ko on taguɗalan taguma tagi ɓen wonɓe wadde ɗum wallahi summa wallahi lanɗo laamota ko sifa ko fir'auna laamino ko fir'auna wanno kon goto wata wadde sifa ɗum o yawno ha o inni ma alimtu lakum min ilahin gayri mi sikka ono hiɗo mari reweteɗo goo siwna min fir'auna Allah tertimo ɗon o woni ɗon o yehoy ha o inni ana rabbukumul a'la ko mi woni Allah mon ɓurɗo towude on fof haysi ɗo mari allaji goo kono ɓurɗo towude on ko min Allah inni hari ko ha ɗo hatti few fa akhadhahu llahu nakala al akhirata wal ula Allah lettirimo noon hande kay nangitirimo ko feƴƴuno kon e ko fewndi kon si haqqe heewi ko be o hibba si heewi ko be o hibba se landike mawɓe meɗen yo Allah yaafo fatiɓen piiji goo no feƴƴuno e laamuji goo yawno ha ñande goo ɓe est ce que hara ɗum accay normu e tuuru est ce que e sirgol hara ɗum accay ñande goo hande wano menen fayɓen sina men fillitanaɓe men anda fi muɗum ɗum wonti hande kadi ka ɓaawga ko fillitete ɗum wallahi summa wallahi bi isnillahi taala ɗum ɗo fecciray wonta tariha musidɓe julɓe tedduɓe la taqnatu min rahmatillah bani adama Allah jaabinanaymo ko wone torade kon fodde o yawa o heñaki fodde o innari mi toriki ha jaabaki wata felu hay e goto hande ala hay e goto e ɓiɓɓe lagine woltorayɗo ko wona waɗede e nder lagine mawɓe ɓen ɓe makay ko wiyete kon tampere ɗum anda leñol tampere anda leñol sumo suudu yonda e ñemete fopp hande kadi kono tentini noon ɗe mara gabitte fi wirgol ɗin musidɓe julɓe tedduɓe fewten Allah subhanahu wa ta'ala toroɗenmo wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib si jiyaɓe am ɓe landige ma fi am miɗo ɓattiɓe ujibu da'wata da'i iza da'an miɗo jaabina torare on toriɗo kono ko si o tori kelan mo be meɗen yo immo jemma jokkidira toro subhanahu wa ta'ala Allah yi ko tippi e jiyaɓe maɓen kon Allah yi ko tippi e ɓiɓɓe lagine kon Allah ala wawɗo ittude ɗum si wona Allah
an Allah goto a yoni ittowo ɗum e ber kun fayakunu mi torike ma ittu ɗum ɗo e ɓiɓɓe lagine mo be yo waɗu ɗum ɗo jokkidira ɗum ɗo ala ko yildata albalaw ala ko yildata qadaw e qadar sina ko wiyete kon du'a kono hiɗe raɓɓinɗini e muɗum wata yewito ko du'a watta kon ko du'a pettu wawi yiltugol bone araynoɗo e neɗɗo ko du'a pettu wawi yiltugol ko Allah subhanahu wa ta'ala hoddirno e bani adama o sanza sabu du'a musidɓe julɓe tedduɓe sonnajo goto arno ka annabi Musa alayhi salam o ini Musa mi torikema toranolan Allah yo Allah okkoran ɓiɗɗo annabi Musa tori Allah Allah inni Musa yeeso sonnajo on mi waɗimo ko aqima komo jiidota ko fes annabi Musa ari yottinteni debbon o inni Allah inni lan dey an on ka waɗuma ɗon ka o classe ma ɗon tigi tigi wona heɓo ɓiɗɗo sonnajo on o wulli o hooti ɓawo hitande sonnajo on artoy kadi ka annabi Musa o inni Musa mi torike ma toranolan Allah yo Allah okkoran ɓiɗɗo miɗo faala yugol yitere ɓiɗɗo annabi Musa o inni ari kadi o inni hi annabi Musa fewti Allah torimo Allah inni Musa yeeto sonnajo mi waɗimo komo jiidotako sonnajo on hooti himo wulla ɓawo hitande sonnajo on kadi artoy ka annabi Musa alayhi salam o inni Musa mi torike ma toranolan Allah wallantorade Allah yo Allah okkoran ɓiɗɗo annabi Musa fewti Allah kadi torimo o Allah inni Musa yeeto sonnajo mi waɗimo komo heɓata ɓiɗɗo few sonnajo on hooti doɓi tati himo jokkidiri o taƴaki sonnajo o yehi fewti Allah o wardari ka annabi Musa o noddi Allah o inni ya arhamar rahimin ya rahim ko ayyo yurmeteɗo tagu magum fou mi torike ma okkoran ɓiɗɗo sonnajo on o jokkidiri ɗum ɗo ha Allah subhanahu wa ta'ala wayliti ko hoddirno kon o heɓata ɓiɗɗo o okkimo ɓiɗɗo sonnajo on heɓi ɓiɗɗo on ha gasi ƴettoy ɓiɗɗo on ari ha tawi annabi Musa yimo tun ngalɗi o inni ko honno ɓiɗɗo hon boni o inni o ko ɓiɗɗo anni Allah okkilam ɓiɗɗo mi torike mo ha o jonnilam ɓiɗɗo o windananolam mi heɓay ɓiɗɗo mi wulli yeeso makko ha o okkilam ɓiɗɗo annabi Musa fewti Allah o inni Allah a inninolan oɗo komo heɓata ɓiɗɗo ko honno o heɓiri ɓiɗɗo Allah subhanahu wa ta'ala inni Musa o sonnajo o sonjilan jemma e ñadorma bimbi e kikiɗe himo noddude ya arhamar rahimin ya rahim ko ayyo yurmeteɗo yurmelan okkalam ɓiɗɗo inna rahmati wono yurmede Allah en saba qad ghadabi nde adike tikkere ande sabu ko ɗuuɗi noddugol lan kon wulla yeeso an noddirala ya rahim mi sanzi ko mi wanno kon o heɓata ɓiɗɗo mi okkimo ɓiɗɗo musidɓe julɓe tedduɓe ko honɗum haɗi toroɗen Allah hattirde e toragol ko wallahi summa wallahi sen fewtimo hattirde e fewtugol en ƴetti asbabuji ɗin fop keneji e gundoji en fewti o Allah ko oɗo waylituɗon mbira e nder kun fayakun innama amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun musidɓe julɓe tedduɓe taggoto felu goɗɗo ko ɗum ɗo waɗaynoɗen nani hannoɗen gerdugol wonani fandunde nden fow ko sammi sari ko sakki sari ko fiyo sari heɓo mo be ko addi kon ko ɗum ɗo yeru hakkille mum ɗe woni e jonnude fewdo ɗo hanaka felidiren watta en waɗu sifa ko bani israila wanno nde annabi Musa ƴettunoɓe ɓe ini dogen firawno ɓe yehi ha ɓe hewti ka maayo jon noon tawi ala feƴƴorde yeeso go ɓe yanani hande kadi hoorejo on ko an waɗi men ɗum ɗo si men anduno ko ɗum men jokkatanoma jon noon hino ɗo inna la mudrakun jon noon en hewtitama ɗo hande ko no feƴƴirten ɗo kono si goɗɗo woni ardiɗo ko ɓe yewna jooma finde jooma décision ferme hara haysi woni coggu wonki makin ko ɗon tabitata so tawi gonga on ko ɗon woni annabi Musa o ndaari o tawi yimɓe fof gayni découragade mo be ma poti e hoore mum mo be inni nafsi nafsi hande hoore am mo be ko hoore mum woni ko mapini ɗum kono ndaare ko wiyete kon arrujula ngorgu ngun annabi Musa ko inno kalla enen na en hewtitaɓe pellette en hewtatake innama iya rabbi sayahdin miɗo wondi e joomi an wallahi miɗo wondi e joomi an sayahdin o tindinay en joni ko honno feƴƴirten ɗo Allah subhanahu wa ta'ala ko sifa ɗum woni ko welatamo ƴetta fiyake on fop watta e juuɗe makko hollamo wondema hay hunde a gaynata amara feere amara fiira amara doole ko mari ɗum ɗo wo kanko Allah subhanahu wa ta'ala jonnamo hooloramo
qawlan wa amalan ka kongol e ka kuugal kadi iya noon kan kadi ko honno watta kon de anna Musa waɗno ɗum ɗo Allah ko honno winomo ko idrib bi asakal bahar yetti ko lekku ma ɗon tappirango maayo nde o ƴettuno tappi ɗum ɗo fan falaga fa kana kullu firqin ka tawdil azim lekku gotum hino wawi lancugol maayo wallahi ɗum wawata kono ko be sababuji ɗin ƴette ko sababuji honɗi wawɗen ƴettude ko addu'aw ko silahul mu'min armu julɗo on fof ko du'a ta goɗɗo yawi to ɗum wona Nations Unies wona union ɗo wona ɗo fewten o wiyeteɗo Allah nodden mo kene e gundo ko Allah ɓerɗe jiyaɓe ɓen fof hino hakkunde kolli ɗiɗi e kolli Allah subhanahu wa ta'ala yuqallibuha kayfa yasha himo yiltidira ɗum no faalira o hande bambunoɓe fof hande kadi yiltitike ko hombo waɗi ɗum hinamin hina an ko Allah wawi yiltidirgol ɗum nde ɓeya arno huuɓiti nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e sahabaɓe fof Madina Allah ko honnumo wino fa gazafa fi qulubihim ru'b yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar tawi hande kadi ko kamɓe tigi woni e yirbinde cuuɗi maɓɓe ɗin tataji maɓɓe ɗin hakkundeji maɓɓe tawi Allah subhanahu wa ta'ala waɗi kulol ka nder ɓerɗe maɓɓe Allah ko fa'alul lima yurid koko faala wo o waɗata yo yimɓe 113 ghazwatu badr yo ɓen darano yimɓe wulure e goɗɗum ɓe foola ɓeɗo annasru min Allah ala inna nasrallahi qarib ballal Allah ngal ko ɓattingal wallahi toroɗen mo ta goto felu goɗɗo ta goto yawan goɗɗo ta goto aybin goɗɗo en fof meɗen ko mo be men ko faala kon tigi tigi on ko yo ɓuttu e nunɗal yo artu e hoore kala leydi meɗen ndi lagine toñi awa ton iwa ton mo be hetta haqqe mum e nder leydi ndin kono be ko honno wowlirta ko honno e ɓirta ko yeru eɓɓere hakkille muɗum ɗin musidɓe julɓe tedduɓe toroɗen Allah subhanahu wa ta'ala musidɓe julɓe tedduɓe kala neɗɗo ardiɗo yimɓe ardande nden foti ko hakkunde ma an tun e sonnajo foti ko an e sonnajo on e fayɓe ɓen foti ko chef quartier foti ko chef secteur no laamu ngu yarno ha hewtoy hooreji on dow nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki ma min abdin muslimin yastar'ihi llahu ta'ala wo ala wo e jiyaɗo e julɓe mo Allah subhanahu wa ta'ala halfinta ɗe mofte muhammadu sallallahu alayhi wa sallam oɗo yawma yamutu ñande o mayata huwa ghashin li ra'iyati hara ko jamfiɗo ko o toñuɗo ɗe mofte ɗe o halfina fimum illa harrama Allahu alayhi aljanna si wona har Allah harminanimo aljanna ko mbonon faala aljanna ko neɗɗo anduɗo wuuri maye musidɓe julɓe tedduɓe fewten Allah subhanahu wa ta'ala toroɗen mo yo ittan en ɗe tooñe o yoni ittowo ɗe tooñe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam duuɓi 13 hiɓe soñjade e nder makkatal mukarrama duuɓi 13 ko hakkunde wareede koye hakkunde sunnede e yaltinede e raɗede ko ɗum ɗo tu wonno ton si yehi ha neɗɗo julɗo anduɗo wuuri maye tawata hande kadi ko darugol ñameteji ko soñja ko woni e leydi ndin kon fof tawata mone on fof ko argol dampa ɗum hande kadi hibba woɓɓe heɓino ɗum duuɓi 3 jokkodirɗi tawi ɓe waɗa embargo ko huuɗo e haako e ndiyam woni koɓe wuuri ka ladde ɓe yaltina e leydi maɓɓe leydi ɓurde e sattude kono ko honno sakkitorno nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ñande ɓe hewtituno fathu makka ko honnuɓe makuno maza tazunnuna anni fa'ilum bikumul yawm ko waɗɗon lankon fof ɗo hande Allah jonnitilan hoore nden jonnitilan doole ɗen jonnitilan fiira on jonnitilan laamu ngu ko honno sikkuɗon min kadi woni mi watta yon ɗo hande laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina oɗo ko raufur rahim ko honno ɓe innuno ko akhun karim wobnu akhin karim an ko a tedduɗo ɓi tedduɗo musidɗo amen tedduɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki fazhabu fa antum tulaga hara yehe min mi yaafike on mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah weeti ñalande go hara ko sifa ɗum ɗo wodani gol leñon e ley lagine aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد مسيب جلب تدر بالإسلام ميلتو يوتر أندن لا تقنطوا من رحمة الله
wata goto taƴo yurmede Allah subhanahu wa ta'ala nden yurmede Allah nden ko nde ɓadinde ko yiya ton wargoji wona hande fuɗɗi wona hande haɗata goto no wiyeteno Hajjaji bun Yusufu Sagafi oɗo o warno guluje 190 julɓe ɓay tumɓe yinni ala reweteɗo ko hina Allah woɓɓe kadi ko wona wari reede ko ɓay ɓe wowli ka haala ka mi woni wowlde ɗo wona fi goɗɗum ngo ko mone ɗum ɗo on fof oɗo o warno tabi'ina ɓurɗo e daragol e tabi'in ɗum ko Saïd ibnul Musayyab oɗo ñande o warno nangunomo o yini pellete o waraymo o yini o mi warete wargo ɓurgo sattude e wargoji o yini a watala on warde sina hara goɗɗo waranoma sifa muɗum o yini mi warete hara mi fewtinirarima funnangue mi fewtinirarima hirnangue o ceernojo ɗo o yini fa ayna ma tuwallu fa samma wajhullah kala ka fewtinir alam fi wargollan a tawa Allah subhanahu wa ta'ala himo ton oɗo o hirsimo o inni komi faala ya accu mi juula dar ɗiɗi mi toro Allah o inni ifal machid waɗu kala ko falla kono ko amayo o juuli ha o gayni o ɓanti juuɗe makko ɗen o inni Allah mi torike ma ɓay ko an woni toreteɗo jaabina miyo mi wonu sakkitiɗo ɓe oɗo woni e warde ta newnanmo o wari tan hay e goto ɓaawo am badal yewmi abada Allah ini mi nani du'a ma o jaabini o hirsimo hirsande sattude kono ila neññande o wari taari goɗɗo ha Allah halkimo musidɓe julɓe tedduɓe ko hay annabaɓe warama kono sakkitode muɗum ko wonno ko victoire ko wallahi se ndaari taarika ɗe leyɗe ka wonɗen ɗo ala yimɓe wartidiri wanowa kulle ɓuri ɗe leyɗe ka wonɗe nga hande yehi ha nunɗal e gonga e sariya tabiti ko bi isnillahi ta'ala ɗum artay ka meɗen yo Allah waɗu ɗum noon kay hara koye gurdaji meɗen e fewndo meɗen kadi musidɓe julɓe tedduɓe ta goto taƴo ta goto sikku ta goto felu ta felidire few bani Israel ko wanno kon taɓe felidir enen kadi watta en felidir hina min hina an en fof koye saku goto woni ko waɗa ɗen en fof noon hande kadi no sayi dede en hana dampidirgol hakkudeji meɗen mo be men fewten Allah toroɗen kala ko wawɗa wadde keni e gundo waɗu fewta rabbu samawati wal ardu on mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah ittan en o sonja e o toñi e hoore ɓiɓɓe lagine musidɓe julɓe tedduɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam si sonjaɗi jinin arino no wonno no ɓe tororayno Allah kadi no tawa e muɗum sa huli laamu sa huli doole goɗɗo e hoorema toror duumaɗa allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'uzu bika min shururihim duumaɗa e o du'a ɗo tentini musidɓe meɗen ɓiɓɓe lagine wonɓe nder lagine no tawa kadi sonjaji si hewti hebbina janngugol o du'a ɗo la ilaha illa llahu l azizu l halim la ilaha illa llahu rabbul arshi l azim la ilaha illa llahu rabbu samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshi l karim duumoɗa e ɗiɗo ka sujuduma immoɗa jemma spécial darɗe ɗiɗi ɗum fanɗa tororoɗa ɗum ɗo hoorema e ɓeygurema e dennagal ɓiɓɓe lagine fo no tawa kadi e du'aji jangeteɗi e muɗum du'a mo en wattanta hakkille muɗum tawata ko du'a wonɗo très efficace la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min azalimin du'a mo goɗɗo hana fijirgol sonja e ɓittende ka on ɗo wonno ɗon yo Allah dandu goɗɗo e men hewtande sifa ɗon si tawi goɗɗo woni hino e nder reedu lingi nder reedu ndun ko niwre nder maayo ngon kadi ko niwre jemma on kadi ko niwre o jangi du'a Allah sortimo e nder ɗum ɗon an kadi hankadi hani wadde oɗo nde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam makuno o du'a ɗo sahabajo goto landitino o inni ene oɗo noon ko fi annabi yunusa tun ka kadi ko fi annabaɓen tun kono nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wonno ko jaabinomo o inni o gayin to yi aya on ton ko Allah ini wa kadhalika ko wano ni no men dañjiri yunusa ɗo ni ka nder reedu lingingin nun jil mu'minin ko ni kay men dandirta kala toriɗo oɗo hara kadi ko gomɗinɗo kadi wa kazalika nunjil mu'minin goɗɗo waɗi ɗum ɗon o daɗi an kadi waɗu sifa ɗum ɗon fiya daɗu enen wonde occident si innama joni o ñama kalajo ɗo himo wawi wadde procédure moƴƴa fiino kaydi heɓora haray ko fiili wi watte ni ha hewto en to mo ɓe yahay ka makko joni noon annabi yunusa ko oɗo tororno o tori tum malayika fof honkodiri hande kadi o ini oɗo ono wowno men noddude hara o ala e sonja hande o nojjime himo e nder sonja himo e ɓittende ya rabbana ko ayo jooma men torikema sortumo e ɗum ɗo Allah sortimo e ɗum ɗo ha o gayni o weddi condition wa lawla annahu kana min almusabbihin la labisa fi batnihi ila yawmi yubasun si tawino o na wownoɗo men noddude fewndo ka o ɓittaki ɗo ka nder reedu lingigoɗo men accaynomo o wuura nder ton o mayata ton ha ñalande dargal
kono ko noddayno kon o toro Allah Allah sortini mo ɗum ɗo kadi addu'a huwa al ibada addu'a mukhul ibada ko wiyete du'a ko ɗum woni ngandi dewal ko ɗum woni dewal ngal tigi tigi mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala mi tororimo inɗe makko ɗen fof e sifaji makko ɗin fof yo Allah ittan en ɗe toñe e hoore ɓiɓɓe lagine reer lagine mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala ala wawɗo jonnude laamu ma folla si wona kanko yo Allahu on follu ɓe wonɓe toñude ɓiɓɓe lagine mi toriki rabbul ibadi yo Allah ittuɓe no yawiri no newri innahu waliyu zalika wal qadiru alayh kala miijaniɗo lagine ɓiɓɓe lagine ɓen fof ko moƴƴani ɓiɓɓe lagine e lagine yo Allah wonu ballo makko kala miyiɗo sonjude ɓiɓɓe lagine e o sonja ko woni ɗo yo Allah pottimo woɗɗintinamo e hakkude makko e lagine ɓiɓɓe lagine en toriki Allah subhanahu wa ta'ala e mara feere e mara fiira ɗum lannirta Allah yo Allah hokku en feere e fiira e doole no nunɗal e gonga tabitira e hoore lagine e hoore ɓiɓɓe lagine rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada allahumma la tufarrig hadha al-jam illa bi dhanbi maghfur wa sa'yin mashkur wa amali mutaqabbalin mabrur allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana shirarana allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana shirarana allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana shirarana birahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kaseera wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin